Oras, selamat pagi, Bapak Inang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas hurta, bani sugut nyerion, boy use isi sehanami nasyam, maritehon niregapan sigano pari, paima jalo hita hatani ne bata, pasadita hurta, martonggo mahita. Terima kasih ma isombah konur nami hubamu Tuhan, bani pangiring-iringmu, panramotionmu, rosi pasarihononmu, ibagas perguluhan nami, isukup kon ham si panganon pakon sinuman benami, jana itorangi ham urapa pikiran nami, maritihon itondemu nama pasingin, bani sogoton Tuhan, iberi ham bohal benami, marhiti hatamu, ase pasu-pasu hamma hatamu, nagabi suluh ban nami, asyotap ibagas uhur na torangka nami, mandalani kuluk nami sa ganjang nyeron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan mana merapakong tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape nasya marianan, bani panurang sogoton, boy isi sehanami, marhiteon ni rigapan siganuk ari, aima regapan sigano pari bata sadarion Rabu tanggal 27 Oktober 2020 sada tersurat bani buku Podah bindu 4 ayat 10 nama katahon tangihon ma ale anakku anjaha jalo ma hataku ase tambah ari-ari ni goluhmu. Totu Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus somaldo jupah kita adong bani perayaan Natal, bani perayaan Paskah, bahkan bani kegiatan-kegiatan gereja ni, jana bani panorang-panorang perpudion, bani acara vaksin masalpe, adong ibaeng tene door prize. Sahira door prize aima na mangujur halak rosi nalaho mangarahkon buy halak ase roh tene mandihuti kegiatan atape acara na ibahen bani panorang ay na ijon mahoma Bapak Inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni hatani ne bata na tersurat bani buku Podah 4 ayat 10 on songon adonggat ni sada ojur bata ibagas nalaho mandalani godukta sigano pari aima ase jupakan ari-ari nama diar goluh taon maningon adong do hape si bahenonta tapi Bapak Inang paimadas kujai maningon do hape ni das kita hubani sada pangarusion bahasa ibagas nama korjahon sada horja kita maningon adong do ketertarikan bata na totu ijon ma hata nine bata manorangi ur apa pikiranta totu sedo soal iming-iming sedo soal bagah-bagah sedo soal hadiah sedo soal door prize tumang ase tertarik kita ibagas nalaho makorjahon sada horja ibagas goluh taon tapi maningon boy do idah kita bahasa anas yung iparaya kita ibagas goluh taon maningon marbuah janah maningon marhasil do kita ay maase ibere hatanine batahu bata ibagas pergoluhan tasigano pari terlebih hita selaku nyomba, selaku anak nine bata, asiboy hapeni hita, jupakan hapen taron apa malas nyur ibagas guluh taon, lakah na parlobi na maningon ijolom hita politik, aima manangihon apa manjalo hatani nai bata. Natutu, Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonado hita sa sitong ni manangihon apa manjalo hatani ne bata bani panorang sogoton songon rigapan sigano pari na ipadas kanamion tene Bapak Inang totu
rado doma somal, rado homa cara pada skon hanami orang menarik. Tapi pardiate hitama, sedo cara, sedo metode, bahkan sedo pita hata-hata tumang na maningon ipardiate hita. Tapi didah kita bahasa maningon duhape ijalo hita hata nine bata songon tanoh na manjalo atape na mangosok bah na madabuh hubani. Artini ay maningon tetap do adung ketertarikan bata ibagas na lako manjalo hata nine bata. Anggodom malangadong do ketertarikan bata lahu manjalo hata nine bata. Sonaha pe jengesni, sonaha pe carani, sonaha pe metodeni, jana sonaha pe ibain alat peraga, lau padaskon hata nine bata, anggo dom malangadong be ketertarikan ibagas uhurta, totu lang marosuh jana lang tertarik kita, lahu manangihon apa manjalo hata nine bata. Totu maningon ibutuh kita do rahasiani, sonaha dosa sitong ni asiboy tertarik kita bani hata nine bata. Aima sanggah domma marbagal holong ni hurta hubani ne bata. Songon sadaniombah anggo holong uhurni hubani bapani lang curiga ia bani parentah ni orang tuani. Halaniaha nama diar do parentah ni orang tuanya hubani. Halaniai maningon itangihon duai, maningon ijalo do parentah ai, jana iha gulukon hata ai. Nasonai mahumani hita, anggo do malokot uhurta bani holong ni uhur ni nebata, anggo do holong uhurta bani nebata, sonai mahumani hita, rosuh tumang ma uhurta bani hata ni naibata. Aselang BHP ini halani adung bagah-bagah, halani adung hadiah, halani adung tawaran-tawaran upah na iberi hubata ase ihorjahon hita hata nine bata. Tapi ketertarikanta lahu mangkaguluhkon, lahu makorjahon, lahu manangihon pakon manjalo hata nine bata. Kata kunci ni aima halani domma lokot uhurta hubani naibata. Aima ase maningon dohumani pataridah kononta ibagas perguluhanta si ganu pari maningon do ajar hononta hata nine bata hubani niombata. Bapenang nyolongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus totu berbeda-beda do tingkat pakon cara ni niombata manjalokon pangajar yonta. Nah totu marhitihon ni hata nine bata manangihon apa manjalo. Pori ni PHP ni daya tangkap ni niombata tinggi, jana akiu ni pe tinggi, rosi pintar ia lahu manjalohon pangajarion humbata, tapi maningon iulakulaki hita, maningon iparatah-ratah kita. Tujuan ni aima aselam bintarida ibagas hadirion ni niombata ai keseriusan bani ibagas nalahu manangihon rosi manjalohon apa makaguluhkon hata nine bata. Artini sonai makeseriusanta manangihon pakon manjalohon hata nine bata nagabe bohal ni partonduyonta sonai mahumani hita laho mangajarhon hubani niombata laho manuanhon hasitongan ni hata nine bata ase totap niombata ginoparta tangi anjaha sirsir manjalo hata nine bata maningon sirsir doho mani hita songon parpodaon laho mangajarhon ibagas bulus niuhun ibagas hapokuton hubani niombata pasal hasitongan ni hata nine bata ase bani sadapan orang nitama anakku ahama pangajarion na irosukon ni pinggolmu sitangi hononmu nini ma balosni hata ni nebata
ando harmatene sonai matongtong kita ibagas guluta si ganu pari ibu bai jana ito rangi tondui na pasing ase tetap kita rosuh uhurta manangihon apa manjalo hatanine bata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite hatamu nadok manorangi ur apa pikiran nami bani panorang sogot nyerion. Ase patotap hama uhur pikiran nami. Ase songon na penangindo ni hatamu sirsirma nami tongtong. Manangihon manjalohon hatamu in nagabi bohal di pertunduin benami. Janain mahomanay nagabi panotap benami. Ase ibaga sa sirsiron nami inma lambin tambah ari-ari di guluhun nami marhitehun ni hidup niuhur apa pakolongimu. Ase ibagas sa ganjang nirion yondos kon hanami maguluhun nami hubagas tanganmu maritegoran enakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oras mau bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Jana tetap mahita marguguh ibagas makorjahon horjata sa ganjang nyarion. Shalom.